Lapha-ke umsebenzi esiwenzako senze umsebenzi wokuzonikela. Ngimuntu efuna abe ngena emanzini namhlanje kodwa ngesimo sokuthi ithe namhlanje namhla kuyiSunday inesimo esingalungile kahle. So ngizonikela isimo leso ukuba singamoshi kakhulu empilweni zethu. Futhi-ke nami ngikwazi ukungena phakathi emanzini ngoba kushiwo kuthiwa akalungile kahle. So kwabona bakhona emakhaya uma ungumthandazi akuvamisile ukuthi ukhonele phakathi emanzini uhambe nomnumzana wamanzi. Uma uzomnikelela umlalele nama kusonke abanala kuvumela ukuthi ungangena ngawo amanzi nakuthiwa ungangeni no angeni. Namhlanje ufuna bengingenile izuliyana neyokuthi-ke kuzobe kushintsheka imimoya angaphakamisi kungabi nenkani mangilalele simo ngibona ukubona amanzi yiwo lanka ngizokhuleka indawo nendawo ineziziba sakhona indawo nendawo inemthetho wakhona. So igazi ongenza ukuthi mina angilisebenzisi futhi angiliphathi ngumthandazi ngiyakhuleka ngesibindi esinenhla even nemakhamera siyawaphatha emfuleni but uma uzophatha amakhamera kufuna ngazi ukuthi ngafike ngibike ngicele nginikele ngoba ngathi ikhamera la wenzeke imanga wona bakhona emakhaya namhlanje ngimkhulekisa bonke laba seyinkingeni abadinga umthandazo kaDlamini Mthandazi abadinga impumelelo lapha eJimmiston eJozi phakathi eThembisa Firehead iPhongolo eThekwini lapha eDurban eSoweto ngiyanikhulisa KZN Firehead kwi-30 ngiyanikhulisa uDlamini Mthandazi Swaziland Botswana America UK Zimbabwe Mozambique ngiyabona phana landela kakhulu iYouTube yami channel yami umuntu ngabantu bonke izibantu bakugceka ngiyabathanda bonke abantu yona imali but ngempumelelo nayifisa kaNkulunkulu nayifisa kwamadlozi sizawuphumelela yonke into esho ngabantu embi na uyimukele mawuphile emhlabeni as long iphumela phambili kube kuya ngami nje mawukhona kwezibhizinisi yenze sikukhulekele iphumelele mawukhona bakhondela ongakhanda ngayimali ikhandi kusikhathi samanje senema covid uthi wena ufuna isikolo ufundela ukufa sekumoshekile kakhulu empilweni zethu kumoshe thina abantu abaphila kuphi emhlabeni. uNkulunkulu manje usilahlile manje bangaza wethu sizolihle lelo uNkulunkulu manje kuhambela ekudeni manje ngokona kwethu lithi iBhayibheli Isaiah 59 verse 1 indlebe kaNkulunkulu ayincinyana ukuba izwe kodwa ukona kwethu yikho ukuthi uNkulunkulu angasizwa uma sikhala ubona bakhona emakhaya uNkulunkulu anibusise ngisephiphile ngihlala ngumthandazi uDlamini. God bless you. Ngicwethu namandla mkhosi abeke uphila abantu abagulako abanenkinga efihlakele ziyawuvela ukula phakade senginikele mongcwele ngicela kumazo ngikenza abantu bengiphakade egameni mkhosi phakade. Haleluya. Shofu namandla liyawuhlola liphisa ulizo phakade. Haleluya. Wena bakhona emakhaya lapha siyawuhlola sibuke inkinga zabantu kodwa ke usho ukuthi kunenkinga bukelo khona ekhaya uyabona manje selibhamile akuvumeleka ukuthi ngisebenzise amanzi alamfuleni bese ngikhulekile labhamba ikhona inkinga lekhona ngibukelo khona ekhaya mona amandla kaNkulunkulu ewenzeka imanga ufuna uzile ungadli oye emanzini bengicela amanzi othi nginiphilise ngikwazi ukuhlola kwenzeka imanga avela ibhamela lona ukuthi akavumeleki ukuwela bakhona emakhaya. Nkosi nibusise unzima lapha ngaphandle selibhamile ibhodlela lami ngengikwazi ukusebenzisa empilweni zenu ivela ibhamela lona and yabo lidek angashayilitshe ngizokha nje amanzi othi ngihlolele futhi abafuni ngihlola ngamanzi bayala funa ngithube ngenze indlela bengenza ngayo hlola ngesibuko nangomoya bengizocela amanzi ngikho khona ekhaya kube kuthiwa ngifike ngenza engikufunako la ngabe kuqwele mina phakathi ngashona but-ke ibhodlela baliphikisile. Nkosi nibusise kula bakhona emakhaya. Haleluya. Livela abhama phambi kwakho na ulibonile mbukelo khona ekhaya bengakenzi lutho bengizokha nje amanzi avela abhama. Abukela bakhona emakhaya okukhuluma kumthandazi uDlamini ngisemfuleni namhlanje izulu liyana bengizocela uNkulunkulu angisikelele angivikele nani ngizonikhulisa bola bakhona emakhaya Zimbabwe, Swaziland, Botswana, America indawo indawo ezahlukahlukene nginikhulekisa lapha eJozi phakathi seThembisa eThekwini lapha eDurban Firehead iPhongolo P35 Misting Witbank yonke indawo nje lapha eNewcastle nawo nje umthandazi sisemncane ungakhonzele kakhulu amanzi anginikeli ngemanga ngenza lapha ngegazi la nginikela ngemali ngocela ibuso ngocela impumelelo lona namhlanje shona namhlanje uyisana isona namhlanje kuzonesipho esikhulu siphela ngosicelela lapha emanzini ukuba
ngibe kunye lesiphepho ngingalimali ngivikele nemindeni wakithi uvikeleke nani ngoba thina bendabuko ithine fast nikhulekisa nizobuthi vele siyakhuleka amampela vele abantu futhi sinawo ithine fast hambe phambili nize ngemuva nizobona impilo yaphambili uma kusabathine futhi nani nisenkingeni ukwelapha khona emakhaya sekunzima ekhathi manje ufuna ukukhule uthandaze mawufunda isikole sekunzima kakhulu ukufunda isikole uqeda bese uyashona uyafa asebeyitholile imali manje mabayisebenzise kahle obukela bakhona emakhaya ngonikhulekisa ngithandazisa ukuguleni nako nekumoshela empilweni zenu nentathana namhlanje isiphepho esimatima kakhulu zokucela ukuba leyo bonakala le ingabi khona emzini esizalwa khona ingabi khona emakhaya esikosisho asisho mayibe khona kweminye imizi but ngizokuphelela onke amakhaya nalapho nihlala khona endaweni nihlala kuyo lapho eThetif ngizokhuleka njengomthandazi ngifisa ebusuku ukuboniswa indaba into eyiningi ezenzeka empilweni zabantu abantu ngibaphilise ngisebenza ngamanzi ngiwakhonzela amanzi ngimthandaza makuthiwa ngingangena emanzini angeni vele njenamhlanje nje ngikwazi ukungena emanzini yabo nje manje izimali liyana izimali liyakhiza unihlele ekhaya ubukela TV uzobukela YouTube ngomthandazo zamini nenyanethwa lento yangena inkosi ethi ngingayitshela futhi ngingayiqhenyi noma ungathini ngami but lokho kimi ngiyakwazi kuyangisebenzela nawe umbulo khona ekhaya uzosebenza inkosi ibusise ngisepititif ngokuhlala ngimthandazi ngiyabonga God bless you amen Wengole egameni lakho Jehova namandla ukula phakade siyakhuleka ngemonkazi Jehova namandla mkhusabeka sikhulekele amandla phezulwini Wengole mona amandla mwe wenhlanhla abagulayo bese baphila abafuna umsebenzi bese bawuthola abaseyinkingeni Jehova namandla ukula phakade ngaba izinqaba sikhulekela isiphepho lesibi ukula phakathi masingenzeke esibi mabe khona ukuthula uNkulunkulu phakade kuwengole sikhulekela negulo okuphona ngole emhlabeni kuthiwa iCovid ukula phakade ke Jehova namandla ngongwele ukona amandla ngelela ukula phakade enkingeni zethu ngelela ngongwele esehlulekile ukula phakade egameni lakho ngongwele Jehova namandla ukula bezizwe sicela ukuphila entelezweni emhlaba abagula balele abasibhedlela abalele emakhaya bakhala ngokhalo baphethe ifuba bagcina ngongwele bakhala ngamakhanda bakhala ngemehlo baphethe inhlupheko uswela Jehova namandla ngiyakulela ngongwele amandla sawuphiwa uNkulunkulu mawasebenze empilweni zabo Jehova namandla mkhosabeka siyacela ngongwele ukona amandla abantu Jehova namandla abangena emanzini ngongwele mawathole impilo yaphambili ukula phakathi siphela ukuphila Jehova namandla mkhosabeka phela bonke abantu ngongwele abakhona emhlabeni ngiyakukhaya Jehova namandla ukungwele amazwe ngamazwe sazilende ngongwele Mozambique elezomhlaba Botswana America UK Zimbabwe ngiphela onke amazwe Jehova namandla ngabe izinqaba namhlanje kuphela ngizokukhulekela endaweni esemanzini ngiyakukhaya ngongwele Jehova namandla ukula phakathi egameni lakho mwe wenkazimulo ngekuthembela kuwe Jehova namandla uyawuphumela kube khona ibusiso nempilo phakathi haleluya ethembisa mbuyelo khona ekhaya mawuthembela kuNkulunkulu nasemadlozini nokuthi uzawuphila nothembele emkhulekweni uzawuphila njengamanje sengikhulekile yenze kumehluko ama video kaMthazamini awuphumelisa wena ukuthi yonke into eyenzako kuwe uyibone into obhekene nayo ingagcina isuka empilweni ngoba kunenkinga eziningi kakhulu inkinga eziningi ezikhona empilweni yakho ongabona into lezi uyoyiceda kanjani uthi uDlamini umthandazi uzoyiqeda yena ngenkani ngamandla ngomkhuleko wakhe uzophila God bless you